Veliki pozdrav, dobar dan. Danas na testu imamo dva DualShock 4 kontrolera. Dakle, imamo jedan original i jednu kopiju. Oba u crvenoj boji. Prvo bih želeo da se zahvalim igraonici Grand Metroid, što nam je ustupila ova dva kontrolera na test. Nalaze se ispod Vukovog spomenika, dakle ako poželite da idete u igraonicu, obavezno idite tamo. Odlična atmosfera, najnoviji naslovi i tako dalje i tako dalje. E sad, da pređemo na razlike. Kao što vidite, kutije su dosta slične, praktično identične, ako zanemarite odmah da kažemo ove natpise i na nekom jeziku što je napisano dok ovde nije. Doduše, može se desiti da dođe kutija sa dosta sličnim natpisima. Drugo što vidimo jeste ovaj natpis ovde, DualShock 4 Wireless Controller. U odnosu na ovaj, slova su dosta deblja, jači je print, tačnije štampa. To je ono što prvo možemo da vidimo. Dalje kada pogledamo, dakle ovde je malo tamnija plava boja u odnosu na ovu, dosta svetliju. Pozadi, možete da vidite pozadi kako izgleda, koja je razlika. Sa druge strane, strana, pogledat ćemo i odozdo, dakle original kopija. Gornju stranu. Eto, to je otprilike to što se može videti na kutiji. Ajde sada da otvorimo oba, da vidimo šta se nalazi u pakovanju zamenskog, tačnije kopije. USB kabel za punjenje, kontroler i korisničko uputstvo. To je to što se nalazi zamenskog. Ajde idemo kod originala. Dakle, kontroler. Kabla nema. I korisničko uputstvo koje se nalazi pozadi. Dakle, eto, to je to što dobijate u pakovanju. Kao što možete vidjeti, kod originala nemate USB kabel za punjenje, prva stvar, koja je više nego očigledna. Uputstvo zamenskog, evo vidite, 2, 3, 4 strane, dok je to kod originala dosta više. E sad, stavljamo jedan pored drugog i gledamo. Dakle, prvo što možete da primetite jeste ova nalepnica preko touchpada. Dakle, na kopiji ima, na originalu ne. Druga stvar, takođe koja je dosta onako vidljiva, jesu ove strelice oko D-pada. Dakle, na kopiji su dosta izraženije, mnogo je svetlije odrađena ta štampa, dok je na originalu to dosta diskretnije. Takođe isto to vidimo na Options i Share tasteru. Dakle, ista priča, dosta izraženije. Sljedeće što vidimo jeste ovaj analog stick. Dakle, na originalu je dosta grublji, nekako je reljefastiji, dok je ovde, kao samo kažemo, neka klasična guma. To je otprilike što se tiče prednje strane. Na originalu Sonyjev logo, dakle jasan, stoji ravno, slova jasno ispisana. Što se tiče kopije, dakle ovdje imamo nalepnicu, ispod se nalazi logo, ili se ne nalazi, to sve zavisi da li je stavljen print ili nije stavljen print, u zavisnosti koliko je kontroler plaćen u nabavci. I kada okrenemo pozadi, dakle na originalu, možete vidjeti ovu nalepnicu koja označava model, serijski broj, bar kod i ostalo. Dakle, sjajna nalepnica, višeslojna, dosta kvalitetno odrađena, sve se jasno vidi, čitko je, dok na kopiji, barem ovoj kopiji, sad što imamo na testu, nalepnicu nemamo. Kada dođe sa nalepnicom, dolazi sa ovakvom nalepnicom kao što možete sada vidjeti. Dakle, dosta jeftinije, jednoslojna, slova su nekako, nekad ili su ukrivo napisane ili su dosta tanja. Dakle, ako se baš zagledate, razliku ćete vidjeti vrlo ovako. Što se tiče boje, ovaj
da kažemo gornji deo džojstika, boja je skoro pa identična, dok na donjem delu možete videti razliku. Dakle, ovde je dosta drugačija nijansa crvene na kopiji u odnosu na original. Takođe, kopiju možete prepoznati tako da kada krenete da punite kontroler, lampica će samo zasijati, dok na originalu kreće polako da se pali. Dakle, evo, znači na kopiji još jednom i na originalu. Dakle, ovo što ste videli su neke osnovne vizuelne razlike koje možete primetiti kada uzmete kontroler u ruke. Što se tiče samog kontrolera kao kontrolera, dakle, razlike u igri, na kopiji, naravno, dosta je slabiji odziv. Što se tiče materijala od kojeg je napravljeno, iako spolje delo isto, plastika je dosta kruća, dakle, u slučaju pada, udarca i ostalo, mnogo će se lakše polomiti od originala ili oštetiti. Što se tiče trajanja baterije, to je faktički ovde neuporedivo, dakle, na originalu traje satima i satima, dok na kopiji traje otprilike sat, dva, dakle, baterija neuporedivo bolja na originalu. Dakle, vodite računa, kada kupujete ovaj kontroler, dobro obratite pažnju, razmislite pre kupovine, detaljno sve istestirajte, jer ima dosta prodavaca koji prodaju kopije kao originale ili jednostavno samo napišu DualShock 4 kontroler, a vi ako niste sigurni, može da vam se desi da dobijete nešto ovakvo i onda platite recimo 3000 dinara, umjesto da ste platili 6 do 7000 koliko košta original, a verujte mi, ako original košta 6, 7, 8000, ovaj realno ne bi trebao da vredi ni 1500. Dakle, obratite pažnju, takođe i na drugu stvar, jer dosta prodavaca govori A+, klasa, A klasa i takve neke stvari. Dakle, što se tiče kopije, ne postoji A klasa, B klasa, C klasa, A++ klasa, postoji samo jedna klasa, dakle kopija. Jedino po čemu se razlikuje jeste da li će doći sa ovim PlayStation logom ovde, da li će doći sa Sonyovim ovde, da li će biti ovde nalepnice, da li ćete dobiti u kutiji ili ćete ga dobiti u nekoj kesici. Dakle, to je jedina razlika cene po kojoj stiže u Srbiju i onda to prodavci posle dele, ponavljam, po nekim, da kažemo, klasama. Dakle, nema bolje klase i lošije klase. Da otvorite jedan, otvorite drugi, videli bi da su unutra potpuno identični. Tako da, eto, to bi otprilike bilo to. Hvala što ste gledali ovaj video. Obavezno zapratite kanal ako do sada niste, a mi se vidimo u narednom. Pozdrav!